Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngem amok. Saan laeng asyak ti kastoy. Tunggal maysa. Dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasamak. Nagduduma apakay gapwan. Ngem mamatiak nga itilet ang niliday. At damat masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday. Amang salsalukob kan ka. Awisen kayo ngarod ang makipaset iti daytoy a programa. Tapno ing kayabkas ti anak akanyo. Ket agbalinda nga ulidan. Kadag iti dumdumngeg iti tangatang. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Dina, a Dinan inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Jakon inlanad ti address ko, takayat ko a protektaran ti bagik ken ti pamilyak. Di na kumalatan ti awag yu kanyak. Ti pakasarita ak ket may panggap iti padas ko ken ni ayat, at talagamet amakunak, apakapidutan iti adal. Bueno papagayam, intay denggen ti panakay drama ti pakasaritaan ni Dina. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Agyaman na ka, kasi murot ka manen kanyak, Dina. Ay ayatan ka, Jomel. Amom dayta. Ay ayatan ka man. Nakasagana kang sakripisyo para iti dayta panagayat ko kan ka. Ang gamne, ti kanayon niya ibagakan ka, ha? Awan ko mata sino man ang pangibagam nga da ng kinawatan ta. Di ka agdanag, may papan iti dayta. Awan kayam, Dina. Kasapulak ti kwarta. Ada kwartak. Amumat, kasusweldok la iti kalman. Pangan anwam aya? Masapul ko ngamin, tapagbayad ko iti pagadalan da anak ko. Ha? Mabalin ka da bumulod ak pailakan ka. Tapno jakon marigatan niya agsapol iti pagutangak. Ay, katuuan na. Apay kiti nasaan ngay. Sige, pabuludan ka, Jomel. Narabian ka man na si Mangpet, anak ko. Ay, anyamot din nanang. Si tarandak manan ako nak. Di na, anak. Delikado ti panawon ita. Iso apal palagipan ka laeng. Saan ka asit sitaran akas iti kunam? Saan na masapul apalagi pandak, nanang? Bagbagatan akon. Amo kon tar aramidak. Kabaila ko na sa lakniban ti bagik. Anak. Manipod ita. Sandak nga minin nga urayan na sumangpet. Maturog kayo latan nga uray na awanak pay. At damat bukod ko atulbak dito'y balay. Makastrekak nga uray no nakaturog kayon. Sige, anak ko. Kasaya ata ng tikasta. Tapno diyo kat isidsidir kanyak nga urayan dak no maladawak nga gawin. Hoy, Dina, madlaw anapuyat ka ah. Siguro, rinwar kay... Rosie, di ka man natagari. Amangan madamakangagkan ka. Agayam ta, konsernakan ka. Talaga ka di adimon kaya ti umaon iti nakailibsungam agayong-gayong? Anya agayong-gayong mat ngay bagbagam, Rosie. Kat talaga mat. Mayarig na ilibsong ka iti gayong-gayong. Gaputan nakirelasyon ka iti addaanan iti asawa. Tangiwat mo man. No di mo kayat nga addasan ta pag ginaawatan. Sarda nga man ti mangbagbaga kanyak. Makamu ka man laangan. Ngam saan munto ko mga ibaga saan ka pinalagipan. Takas iti nakunakon. Gayam ka, katjak kayat ama isagmak ka. Ma'am Dina,
Abangan no kayat mo nga igatangan kalangan iti lunch mo, tapno di kan mataktak pa arumwar. Mabalin ka di, Nardo. Aday wanak. Dinak man kasarsarita. Ha? Makitkitam lang arudan na makumikumak. Tanaga duter aramidak. Makitak mo day tamam. Iso nga rod ano kaya Pumanaw ka dito'y kunak lang arudan. Dinak man pagpungtutan, Nardo. Aday wanak. Makapabwisit ka. When, ma'am? Ni Jumel tumawawag. Sumbata ka dagos. Asino aya di kanayon akakuyog mo, Dina. Apay ay adamagan niyo pa'y laang nanang. Anak, no kayan ayat mo di makikita ka mangitultulod kan kano kastang agawid ka. Yam ammom kanyak ah. Adday ta kayo manan. Mabalin ka di. Sandak ko man napakibyangan. Anya. Ngam, anak, kasano adi ka pakibyangan kat anak ka. Siyak ti inam. Karbengak ti mangbagbagakan ka. No Awan ti madingar aramidak, nanang. Iso mabalin ka di. Sandak ko masermonan. Saan ka mo't asir-sirmunan, anak? Ibagbagak laang ti mabalin ang mapasamak no di ka dumngag kanyak. Adula amin ngay bagbagayo. Makaumat ti kasta nga ramidyo. Iso mabalin ka di. Sardeng andak ko ma. Kanayon mo't ngay bagak kada kayo. Bakit akon kat amukon ter aramidak. Hi, Dina. Nembag nga oras mo. Nardo? Anyat araramidam ditoy. Pasensya ka na. Kayat ka lang nga pasyaren. Anya? Pastor kam dayta sa nga ilim, anak ko. Saan adita ridaw ti pagsarsaritaan nyo? Nembag nga orasyon, hana. Kastamot kan ka barok. Dina, pastor kam dayta sa nga ilim, kunak. Wan, nanang. Sumrag ka kano, Nardo. Agyaman ak, Dina. Nakas na. Agayat kan ka, tika opisin naman ang pasyar kan kay Balayo. Nabayagan Uray di opisina. Agparparik na kanyak. Ngam, kanayon apabainak. Kasta gayam. Angam di ka danag. Ibagak ka ni Nardo adinan ulitan timang sarungkar kanyak iji balay. Anya? Saan adina? Di mo aramidan dayta. Apay ngay asaan? Kayat mo sawan? Umanugot aklata nga damang sarungkar kanyak. Itinto taadan nagkinaawatan ta. Di na. Baybayam lang dagiti agayat kan ka. Asarungkaran da kay Balayo. Babay ni ti kasta. Sana basta mabisto ti may papangadata. Anya? Di nakpakadanagan. Awan anyaman na kanya na damang sarungkar kan kay Balayo. Nasaysayat pa ikit di no ad-ado ti mang sarungkar kan kay Balayo. Mas kay kayat ko ti kasta. Ken no bilang tawisin na kada di Anardo Arumuar. Sumurot na kan kwa na. Jumel. Wen, di na. No friendly date laan. Awan ang yaman na kanya. Basta tungpal kay ta amin niya ibagat. Tapno may adayuta, iti iskandalo. Among Nardo, suportado kay ti planom. Iso apatuluyom day ta. Agyaman ak, Ma'am Rosie. Oh, anya amam Rosie ngay bagbagam. Nardo, agayam tamutan. Iso adinak awagan iti ma'am. Ngam, adata dito yung opisina. Uray pay. Oh, napasnak sa ti panagsarita yu adwa Naimbag nga oras mo, Ma'am Dina. Kastamat, Nardo. Naimbag ta inasitgan na kami, di na. Apay, Rosie. Adda ibagakan ka ni Nardo. Anya ti ibagam, Nardo. Kwa, Dina. Ay na Nardo, di kan agbain. Imbagak matkan ka. Suportadok ti planom. Uy, kaslag konsabos kayon sa adwa Saan di na? Saan kami ngagkonsabos?
Ngam talaga asuportarak ni Nardo iti panggap na. Okay. Nardo, anya ti iba ka? Dina, mabalin ka di nga awisan ka iti restaurant. Kalpasan ti office hour. Day talagayam. Okay, awan parikot, Nardo. Ha? Sige ha, panawan kayo pa ditoy. Rosie, imanugot ni Dina. Kunak tumat ngamin kan ka. Lalaingam ti panagara mo iti gayam ko, Nardo. Among ka diyan napilitan naklang ay manugot iti awis day dyan, Nardo. Sige, okay lang dita. Sana balit awan mo ti pagnatayin ton malam. Sana ya. Awan pag nata tada kayo iti asawam ti agdit. Oh, di ka nagpasugnod. Amo mo ti sitwasyon ta, saan ka di? Jumel, kaano ka di masolo ka? Daytay awan di ka inagaw ko. Daytay kukwa ka at talagan. Di na, sipot na gam amuta. Amo mo ti sitwasyon ko. Kanay sa, sigamat ti mo na nang iparipirip iti panaggustong kanya. Jumel, Iso saan ko makompormila ditan ti damdamagan? No, bilang tasan ka na komportable iti sitwasyon ta. Anya nga ron ngay. Oray na sakit nga aklunan. Jumel pa nga asim. Di ka kumamat agsao iti kasta. Di na. Ay ayatan ka, Jumel. Kat kabaulak nga aklunan ti sitwasyon. Di kagdanag. Amok ti pagluglugarak. Ikarik, basta di naksinaan. O sige, nukas tati ko na. Inton bigat ti malam ti panagsarak ta, ha? Di maliplipatan. Di ka agawat iti agaram kan kay ti dayta akan ito, Wen. Uwan, di ka madanagan, Jumel. Ipaay ko kan kati amin nga oras ko, inton agsarak ta. Agyaman na kiti pa nang itulod mo kanyak, Nardo. Awan anyaman na, Dina. Pakaragsakak unay ti di mo pa nagkadkad iti awis ko. Ala nga rodan, mapankantan rabi imatan. Sige nga, Rod. Sumarong karak tumatlaeng. Good night, Dina. Good night. Di lakbain. Bisit alalaki dayta. No saan lagap? Kung nagtungmat nga dakan, anak ko, ni Nardo ka di, tinangitulod kan ka. Wananang. Apay nga ro, di Ay na, agawid mo tin at arabiin. Suron kon. Ha? Ala, aglisi kayo. Tasumra ka kon. Kaya't kumutin, tagin na na. Amom di na. Nadlaw ko kanayon anapudot ti ulo mi ti kalabas. Saan man mo't atilay bagbagam, Rosie? Makapasuron ka. Ha? Makita mo day. Apay, anya ti mapaspasama kan ka? Diyak mo. Sige. Mapanak ijay ladies room. Mo. Pang-aasim, Jumel. Sumbatam ko man. Hello, Dina. I miss you. I miss you too, Jumel. Siguro, magagaran ka niti pa nagkita ta inton malaman niya. Uwan nga, Rod. Ngam na mabalin. Agkita ta kumaitan. Talaga magagaran ka na. Ada nga minapatag nga ibagakkan ka, Jumel. May papaniti ka sa saad ko. Anya ti kat mo asawan? Jumel, kagap-gapok launay iti doktor. Hello, Dina? Dina? Hello? Chapi-chapi ka, Dina? Hello? Jumel? Hello? Hello? Naputad ti saritaan mi. Awagak manan. Kat no jak makontak. Agpakuyog ak kini Rosie. Tamapan kami iti ayan ni Jumel. Kasano day to yan, Rosie? Kalaat kanumot na nagpakada iti trabaho na ni Jumel. Day tati ko na tinagdamagan ta.
Mabiit man laang, Dina. Mabiit laang. Amo, itay pay laang amati kawak. Rosie, Itay agsarsarita tayo di opisina. Naibagakan ka tinadlaw ko akanayon anapudot ti ulom. Kalpasan na, kalaat-latan anagbakbakwar ka. Sa ita, nagpakuyog ka kanya kiti pagpapaayan ni Jumel. Pudno ka di tihatap ko. Masikog ka? Rosie, masikugag. Iso kayat ko makasarita ni Jumel. Amo na ka din ti maipapan iti kasasaad mo. Nadakamat ko iti cellphone itay nagsarita kami. Iso na lang takalata na putod ti linya. Iso nagpakuyog agad ka. Gamawan mat gaya may ti trabaho na. Sapay la kuma. Tadi nakagura iti bagakan ka din ha? Ngam panagkunak. Ilimlimangan na ka ni Jumel. Anya, Diyos ko, sana po no day ta, Rosie. Diyak mamati, sana po no day ta. Jack pinati ni Rosie agayam ko, ket ginurak pay kitdi, Mr. Lonely. Ngempod no gayam timbagana, tamani po din, sana na nagpakita kanyak ni Jumel, ket nagawol pa yan, iti trabaho na. Gapo ta jakon amuno kasano a makasaritak ni Jumel, nagpudnuak iti inak, ket nalaos ti panagyaman ko, tanaawatan na. Gapo kenkwana, nagbalinak anatibker, ket impas ngay kan pinadakkel ko ti anak ko. Ita, agtawanen iti siyam ti anak ko. Ngem talaga nga awanen ti anyaman adamag ko, may papan kini Jumel. Daytoy ti pakasaritaak, tuy pagayam mo, Dina. Pagayam a Dina, rugi pay laeng ti pakasaritaam, talaga, anasalimutan. Kasanumat ngamin, saan anawaya ti lalaki nga inayat mo? Amom, husto ti kunati gayam mo, akayarigam ti nagpailibsong iti gayong-gayong. Gapo ta sipud pay, ket ammumon ti sitwasyon ti lalaki nga inayat mo. No addaman dayawak ken ka, pagayam ko, isuday ta ti panangbiag, ken panang padakkel mo, iti nagbalin a bunga ti biddot mo anagayat. Sapay la kuma, tamasarakam tumatlaeng tinaitani, aparaken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan Adina, adinan inlanad, ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. In your notes kininsurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.